teman-teman, jumpa lagi. Sekarang saatnya Adel dan kawan-kawan makan buah. Kita kasih Adel buah stroberi. Nyam 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 nyam. Wah, Adel jadi merah teman-teman. Sekarang kita kasih Upin makan jambu. Nyam 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 nyam. Upin jadi hijau teman-teman. Sekarang kita kasih Squid Game makan apel. Nyam 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 nyam. Wah, Squid Game jadi merah teman-teman. Yeay. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya ya. Sampai jumpa di video berikutnya.